Тағы бір жолы ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүнкү күндө биз сиздерге 2023 жылдын 19 февраль күнү Ордолу Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан чоң салам айтабыз, туугандар. Бул чыгарылышта буюрса сиздер менен биз мына ушул Матиздердин, анан Тико унаалардын баасыны билип беребиз. Колубуздан келишинче, андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Барыңыздар колдоо иретинде бир лайк менен кирип келсеңиздер, буюрса бизге аябай чоң колдоо болот, туугандар. Бисмилла, биз ишибизди баштадык. Ушул Матиз 2ден бул чыгарылышыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен баасы? Матиз 2 чыгарылган жылына келсек, Матиздин чыгарылган жылы 2008. Баасы 250 дедиңиз, а? 250 миң кем бар экен. Байланыш номери 0553 менен 06 66 15 деген номер. Колго тийиш баасы канча ага? Жабыштырып айтыңчы. Электропакеттер. Бас 170 жазып койгон мен. 250 берем. 250 бересиз, а? Коробка механика. Механика. Ага. Болду ага, базарыңыз өссүн. Кондиционер бар. Ага. Biz алдыга карай жылабыз. Эс бар, Матиздерди көрсөтөбүз буюрса. Канчада дос? 265. 2011. Чыгарылган жылы 2011. Бул жерден номерлерин көрсөтүп коелу. Байланыш номери 0771 менен 51 51 51. 54 баягы. Мынакей. 501 менен бул жакта 39 52 19 деген номер. İşçiğin bir şeyler gösterip koyulu. Elektropaket, ortağında bir şeyler açıp koyulu. Коробка mekanika. Жауыш, қаншайым жауыш тұрып айтың, шака болушу. Қызыққандар қана. 35'e берем. 35'e бересіз, ha? Болды, базарыңыз келсін. Алам Пава деген каналына көресіз, YouTube'дан. Biz aldıq acılayla. Matiz 3. Boğaz kaç eken aka bunun? 450. 450. Ağlam kabar degen. Çıkarılgan yılı 2008 yıl. Bunlar baylanış numara 708 bilen 83 95 63 degen numara. Oldu. İçki salonuna gelsek tuğanlar. İçki olsa buna şunday коробка автомат. Bu жерден пробеги 216.950. Artça qosunlar şunday. Qancha baho berdingiz, ey? Baqıltasызбы? Bo'ldi. Bahoсын uqdingizlar. Endi bo'lsa biz oldiga jilayli. Qancha ekan bu Matiz? Koreya mı? 280 min Koreya. Çıkarılgan yılı 2005. Baylanış numarini aytıp koyun. 0755 menen 56 58 87 degen numar. Gördünüzler, Koreya. Koreya. Biz aldığa karay jilaylı. Suzuki var ekan tuğanlar. Şunu da qo'shib qo'yaylik-chi. Suzuki. Çıkarılgan yılı 2005, bası 250 ming so'm. Baylanış numeri 707 bilen 06 51 23 degan numar. Suzuki Alto. Aldığa qaray жылабыз дагы. Жылсақ. Тиколор Дастерге көрсөтүп беребиз, тугандар. Мынакей Матиз. Матиз. Баасы канча экен баасы? 280. Канча? 280. Коробка автоматпы? Чыгарылган жылы 2007. Байланыш номери 0554 менен 20 20 54 деген.
Bir sıra ko'rsatib qo'yayli. Коробка автомат. 280 ming so'm. Yaxshi. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Tikoni so'ragan janlarga tikolardan buyursa, sizlarga ko'rsatib beramiz. Negizi? Hozir. Mana tikolarni bilib beraylikchi. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu bahsi tikon? 150? 150 ming so'm. 150 deydi. Bu qancha ekan bu vaqt tiko, ha? Region 04 o'tib ketaylik, ha? Bahs qancha bahs aka? Bahs qancha? 140. Chiqarilgan yili 96 deydi. Baylanish nomerini aytib qo'ying, 0554 bilan 54 13 03 degan nomer. Ha, ishi yo'q, ha, buyursa. Aka. $140 ming so'm. Tak. Nerede? Mana shunday yo'ldagi ko'k Tiko. Tiko'nun 97-yili chiqarildi. Baylanish nomeri 90 bilan 84 44 18 degan nomer. Az bosim bilaychi. Bos qancha bosi? 90 ming. 90 ming so'm. Daha bir iki tikon ko'rsataylik. Bos qancha ekan bos akalar? 100 ming so'm. Kamu var. Chiqarilgan yilga kelsak. 97-yilgi baylanish nomeri 0555 bilan 667 505 degan nomer. Bozor ko'rdingizlar, mana ishchilar bozor. Ağlam qabar degan. Ağlam qabar. Satıldı mı? Ha, satılıp mı? Kaç oldu? 150. 150 ming so'm oldu. Tuğanlar mı altı yukarı? 158 mi? Ha, yaxşı. Yaxşılık qaydanız. Ne qazılsaq? Yaxta da bir qızıl tiko turadi. Жүрüp turadi. Bu tikonun chiqarilgan yili 97. Koreyada 0555 bilan 31 0002 degan nomer. Boğaz qancha ekan boğaz aka? 190 ming so'm. Yakışılayılça. Sizler kaç aka bu tiko? 150 ming so'm. Ha. Sizler kaça bu? Çıkarılgan yılı 94 deydi. Baylanish nomerini aytib qo'ying 0556 bilan 339 874 degan nomer. Bahsi 170 ming so'm. Kemi var ha? Bo'ldi. Bozorыңizlar bersin. Biz aldığa jilamiz. Bozor shunday. Matizler жаққа өтөбүз дагы, тугандар. Bağısı var Matizler gösteriyoruz. Kaç ekan bağısı? 170. 170. Договорны deydi, qomda Matiz gösteriyoruz. Kızıl түсті. Қолға тиіш бағасы қанша? 250. 250? 230 ha? 230 ming so'm. Çıkarılgan yılını ko'rsangiz bo'ldi, 2007. Объем 1. Baylanish nomeri 0508 bilan 56 05 05 degan.
Жоқ, осы алып қояйық, маңыз жылат бұл. Алдыға жылауыз тұғандар. Қанша екен бұл Матиз ака? Ассаламу алейкум. 200 кем var? 200 мың сом кемі бар деді. Шығарылған жылы 2004. 0552 менен 82-82-22 деген номер. İçki salonuna gelsek. Ancan telefonlar. Suzuki Alto. Çıkarılgan жылы 2004 dedi. O, yaxşı. Bağısı 200 000 сом. Байланыш номері 0500 менен 11 03 87. Aka javuşturup aytыңызчы, колго тийиш канча? 170, ha? Oldu. 170'lerge beri verem dedi. Oldu, bazarınız versin. Saldık açılsak. Dikkat eyle, kalam. Matiz. Bazarda Matiz kaynaydı. Aka. Oğlam kabardı gen. Bu Matiz. Çağrılgan жылы 2007, ha? Sırtı görünüşünü gördünüzdür. Bu yerden Байланыш номері 0222 мен 010893 деген номер. Коробка механика. Ауылам қабар деген. Ашып қояң бер. Қайсыны? Болды. Бұны қолға тиіш басы қанша ака? Шауыштырып айтыңызшы. 180'ge vereyim. 180'ge? Bitter alın aşağıyına. Бұнаға болды ма? Астын бір сира көріп қойылы. 180'ge beri verem dedi aка. Болды. Bazarınız versin. Saldığa жылайлы. Қайсырда дейсіз? Жашыл? Бері қарап тұрғандар ағылағы? Қанша оныңыз ака? Неге тұғандар? Коробка автомат дейді. Шығарылған жылы 2006. Байланыш номерін айтып қойылы 0702 менен 65-71-46 деген номер. Басы 175 000 сом. Oturuyorum. Apostla götürmedim başını. Yok fotoğraf yapıştırmadım. Şuraya gösterip koyalım. Sırtlı görünüşü. Oldu. Pazarınızı versin. Matiz. Matiz bazarda kaynaydı tuğanlar. Aka Matiz kança Matiz? Sizden mi? Matiz yok, iyisi yok. Evet çok ki. Ağlam kabardı gen. Assalamu alaikum. Matiz kança gen bağışla? 180 mi? Özünüz Allah'ım bağlı. 180 000 son bilet. Sırtlı görünüşüm. Tak. Алдыға жүрсек, эми болсо сіздерге навес астындағы Матиздерді дағы көрсөтөбүз. Аралап. Туғандар, bir лайктан басып қойыңыз. Матизді көрелікші. Бұл Матизден шығарылған жылы 2008. Байланыш номерine gelsek 0550 менен 23-11-11 деген номер. Assalamu alaikum. Aka қандайсыз? Бағасы қанша?
250 ming. 250 ming. Gidrollika bor. Ha, gidrollika bor. Katalizator bor. Oldi orqa 2 chambar. İşi yo'q buyursa. Yo'q, hech narsa ish yo'q. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Sınıfınızlar. Başta negizi? Жақсы авалда көрінеді екен туғандар. Şimdi жаңа bir sıra koşatıp koyalım. Güzel acılayınca. Ya bağısı kança ekan bu üçtün? Ya bağısı? 400 ming so'm. Çıkarılgan yılı 2008. Расходы 5-6 deydi. Байланыш номері 0555 мен 69 39 77 деген номер. Коробка механика. Ассаламу алейкум. Тынчыңызды алдық. Жақсы. Неге? Арт жағы. Матис 3 бол. Evi olsa şu matizlerin tazaları şu жаққа kiredi туғандар. Şu matiz 3'tü koştayım bu. Çıkarılgan yılı 2008 eken. Байланыш номерін айтсақ 0556 мен 16 69 19 деген номер. Ака бағасы қанша? Ассаламу алейкум. Бағасы айтып қойырым. Oldu. 480. Mınake. Matiz ekileri daha sırayla. Soğanlar. Matiz 1'di negedir bugün көрбөдүм. Çıkarılgan yılı 2008 yıl eкен бұл Matiz. Отличный состояние дейді. Байланыш номері 0558 мен 88 75. Бұл қанша? Ақшасы? 330? 330 мың сом дейді. Байланыш номері жақсылап көрсетіп қойын. 0558 мен 88 75 88 деген номер. Sizdeki var mı? Hayır sizdeki. Çok mu? Tak. Matiz. Ya bu kara Matiz kaça eken bununuz? Taksır assalamu aleykum. Bağısı kaça bağısı? 350. Çıkarılgan yılı 2006. Байланыш номері 0755 менен 10 75 70 деген номер. Европейс дейді. Европа. Болды ака, базарыңыз берсін. Өзіңізді алып қызыл атма. Мына шул Matiz 3'tü daha көрсөтөйүнчү сиздерге. Бұл Matiz'дин чыгарылган жылы 2008 жылкы. Байланыш номерин айтып койсок 0550 менен 15 19 94 деген номер. Бағасы қанша ака бұның? 450. Коробка автомат. Корея туғандар бұл. Корея. İçi olsa mı şunday? Oldurғыштар кожадан. Başta negiz жақсы алды қонды. 450 мың сом. Oldu. Ancan dilimle şunda kok düştü. Bunun bağısı kaç dediniz? 410 ha? Ne kadar tuğanlar? Malumat kağıdına gelsek çıkarılgan yılı bu yerden 2008. Байланыш номерін айтып қойын 0550 менен 26 81 80 деген номер. Арт жағын өтпейлі қойылы, ішінде есіп құлап атқан. Болды, алып қойдым. Бұл Matiz қанша екен акалар? Сіздерден бе? Бағасы қанша дейді?
300 ming ketти. 300 ming. Çıkarılgan жылы 2003. Бұл жерден байланыш номерін айтып қойын. 0702 мен 23 44 41 деген номер. Родной краска. Корея ұқсайды? Корея. Ничего. Ол тұрғыштары кожадан. Мына шындай. Болды, базарыңыздарды өрсін. Болды, туғандар. Мына шынтіп бұл шығарылысты жиынтықтайлы. Қолымыздан келішінше сіздерге Матиз бен Тиколордың біраз болса да бағаларын біліп бердік.